Ya, hora subat tahaganupan. Pusokan uhur dohita mulai bagas piga-piga arion das kubani panorang on tapi nasihol hatahonon nami bakal doholong ta hubani situa Agus Juven Lipurba ihap kon hanami dohoma jana ihap kon hita dohoma bagal ni holong ni terlebih ku benami pakon pik nasiam mungkin tidak secara rutin bani sadari on maguan riap dohita haganupan tapi songon hatani tulang nami tulang emeritus eporus bahwa ramos do buah ni horjani hasoman nami situa Agus Juven Lipurba jana ai mahoma na ipabagal hanami rapkon nasiam makubaskon hagadup nadup diar ibain asoman nami on halnya ipaundoskan nami sada pujian hutong-hatong-hata marhitei karyani tulang nami abangku situa Agus Juven Lipurba roh doham Sanggahlang mandopakon ari sanggah golap langhuida darlani sanggah lang tarida sai marhoru urhi hampang ajama bainau gogo togu hamba tangan kiri Rodoha mano hua sanggalo jagol angkar por sangganupi Toroh dohang bulam bungki lau mano gutan ki kegati mada buah langdong locahan manohual manabingan surung do pangan haki dong doham mai hasos sakanti dong doham dong to ichi so
sondamu sonai doto rodo hambalo hua bersama umat Tuhan kita katakan Mergogohma kakak nami pakon Yonggi pakon Haganup Nasyam keluarga ibagas Tuhan. Terima kasih.